thobela ka moka a nke ke le dumeditše matšhentšheriwo mo gohle ka bele le gona le dumiša ke ntate television ka mo go la Bakersford. Hei ka re tle re kweng ditaba ba tseba ke gopola ntho e mošeng masuni ba e bitša gore ke mpogo and mpogo e ba e bitša gore ke thapelo gore o ka se kwešiše gore na ke thapelo ya mohuta mang e binwago gore thapelo e ba rapela modingwana wa bona ka lebaka la gore thapelo nako ele ke sale ana kua ZCC le ke bina 24 hours ebile ke dirile overall e kgeitše ke modile 6 to 6 ka mo morago ga yone gore ke bina mo e le gore le molete go kgona go epa le molete ke ngwana go binne ka mokgwa ba rena wa o kgopetse dithapelo tša go di tlo loka. Ke nnete mohlomong tša ba bangwe di be di loka mara tša ka go bolela nnete ka baka la ke iponetse ka mahlo a senke di loka gore ka e swantšha le postolo go ka lebelela koša ya bona e nyakile go swana bana ba modimo jalo ba bantši ba tlo nkwešiša gore ge ke bolela ka koša ye ka re go ka kwa ba rata motho ba mo reta go ya ka mokgwa ba mo reta ka gona ba bangwe bile ba mmitša modimo ba re ke modimo jalo bana bešo ke gopola nako e fetilego ya corona ile ya tla ya re senollela ya re bontšha gore batho ba ke nnete a se modimo ke medingwana gore ke dikereke tša sephiri tše di dirago dithapelo tše so tše di šomišago ditaelo ka re ke kwešiša gore moya o galelago moya o mokgethwa o ka seke wa go fa taelo wona ka bona ge o tsene mo gona. Jesu Kriste o ile a botša baruti ba gago a re le tla humana moya o galelago gomme o tlo o tsena go lena wa le ruta tšohle gomme tše re di bonago mo mebo e ba tsenago ba bolela ka maleme ba bolela ka bomaetaphor rolondara ba šiandara bana mo mebo e ka moka ena mebodingwane e re e fapane ke e mentši. Bana ba modimo re ka nnete re tsenetšwe ka baka la gore gona jalo le nako ele ke sa dula ka kua Polokwane go ne mogala jo mo ba re ke Mmamabolo a re botša story se sengwe a re botša ka yona nalane history ya kereke a re be go na le ntate o mongwe jale ke a bona modimo o wa Thabasoni o ba nyaka go mmontšha maatla a gago so a mmotša gore no a ye moruleng o ne morule o mo ka kwa mašemong morule o moo o ka re e ba swara general ya boloi jale mo moruleng ge re kganena a roma ntateo o mmotša gore a namele mo moruleng then o nyaka go tlo mmontšha maatla jale ke nnete a namela moo baloi ba e ba swarela general mo moruleng a ile ba tla go tšwa dikutlo tše nne tša lefase ba tla le ena boso a bona so ba kgobokana mo e le general tša baloi di-general kore le lekgotla le legologologologolo like general lefase ka moka so le ge ba ya ka Moria ba re go tla lefase gana mo go be go tlile lefase ka moka baloi ka mehutahuta go tswa mafaseng a go fa ba bapana gomme ge ba dutse mo ba bola ka taba tša boloi ena o ba dutse mo moruting tato o kera o ba dutse moana mo sehlareng a ba thaeditše
so ba bolela mathata a bona mola ka go fapana ga bona wa ba go a re o mongwe le ena a botšiša a kwa le mosadi a gago ba le gona ena ntateo a botšiša re aowa nna ngwana ka wa tlamara bjalo bothata kore ga a mphe tšhalete bjalo ba mo fa gore a mo tlhabele kgogo ge mmithini go phatlalela mo le yena o ile a re mola a bona gore no bjale o phatlaletše ba tsamaile a fologa kwa setlhareng ya be go le gore ne go ne baloi ba bangwe ba mmona ke ba mo rekediša mola ante go ne mokoti le lona re bitša gore ke mokoti ro leope ge ba letshela a letshela a seno le bola ba letshela a seno re o swantse a re o toge ke ga a fetoga setlhare ke ra mohlare ga a fetoga mohlare o mogologologolo ba khutša ka mo fase gago ba thoma morwanyetša ke ga a maketse lebile kore a maketse ka kudukulodingwa a tepona a fetogile mohlare ba khutšeng fasa ba re ya la molaetša re tla mo swaraletse ba moroa ka dinnyanyane tša gago o ile a makala mola a maketse so o ile a bona gore ya ka nnete o ra re modimo wa kereke o kotsi gopola pele ka lela matšatši ka nako e le ya kgale ba ile ba atiša motho yo mongwe ke tsenela ba re ke samuele a ke no itša ba re ke samuele gore a tla bone lekganyane a sa kgone go sepela ba re maoto a gago gona a ba khokoropana ba mmeya kua ba mmotša gore lekganyane o sa tsene ka bo ofising ke ba mmotša re mme mo ntle mo letšatši ja ka nako letšatši le be le tše le fiša ba mmeya mo letšatšing ge lekganyane a etswa mola a kgotša motho la a eswa a mmotša ka leina la mona Johannes ka letšatši le ya go tšhuma emelela o sepele o tlogo mo letšatši ga o bone letšatši le ya go tšhuma ka ne nako eo a emelela maoto la a kokoropologa ke nnete a sepela so gana mo o itšere gore keng ke mehlolo gante ne ome a se mehlolo ke magic a se ntho a nnete jalo ke seo o hwetšago bana ba modimo dilo tše ntšhi re di bonago le ntho e še ba re ke thapelo ba bantši ka bona ba re ba a fola ba bangwe kore e no swana gabotse e nyakile o no swana le malopo e nyakile o swana le malopo ga e fapane le selo le malopo so e thetseng ke eo ke no le bethela hafo ya ntse le ekweng gannyane e thetseng ke eo a leboa le kwele ya go ba go bua gape re tlo kopana gape ke lo fela ke tla ke le tsopolela bonnyane tšatše ke di tsebago ka re ke taba tše ntšintšintšintši ke nyaka o mongwe ka be interview a mpotšiša a re nako tše dingwe e tlo fihla ala wa modimo e re ke le lebogoe tanko